Priča o Rigi od Fere je jedna vrlo herojska, a istovremeno romantična priča s kraja 18. veka. Tokom 18. veka jača oslobodilački pokret hrišćanskih naroda na Balkanu. Tom pokretu je doprineli ratovi Rusije protiv Osmanskog carstva, ali s jedne strane i s druge strane Francuska revolucija krajem 18. veka. Riga od Fere, kako ga mi znamo, ili Rigas Velestinlis, rođen je 1857. godine u mestu Velestino, zapadno od Volosa, u pokrajini Tesalija. Inače, njegovo pravo ime bilo je Konstantin. Konstantinos Rigas, ali se u najčešćoj literaturi koristi kao Riga od Fere, jer je na mestu Velestina bio stari grad Fera. Školovao se u Grčkoj i u Carigradu. U Carigradu je bila vrlo bogata grčka kolonija, a zatim otišao u Bukurešt, gde je bio sekretar vlaškog gospodara, vlaškog kneza. Naime, Osmansko carstvo je krajem 18. veka Moldaviju i Vlašku kao kneževine davalo na upravu bogatim Grcima iz Carigrada. Riga od Fere ili Rigas Feris bio je jedno vreme sekretar vlaškog kneza i tom prilikom bio upućen u političke prilike ne samo Balkana, nego i Evrope. Riga je bio vrlo obrazovana ličnost za ono vreme. Dakle, kažu da je pisao francuski gotovo kao i grčki. Znao je i druge jezike, bavio se književnošću, poezijom, muzikom, ali pre svega i trgovinom u Bukureštu. Međutim, posle Francuske revolucije i posle Napoleonovih ratova u Evropi i velikih osvajanja, Riga odlazi 1896. godine iz Bukurešta u Beč. U Beču se takođe nalazila vrlo bogata grčka kolonija i u Beču počinje da se pored trgovine i književnošću, kojima se sve manje bavi, počinje da se bavi političkim radom. U Beču okuplja bogate Grke, izlaze grčke novine, bile dosta lekara, trgovaca i tako dalje, i donosi odluku da pokrene jedan veliki ustanak za oslobođenje Grčke. U Beču on piše dve poznate pesme, 1897. godine već, takozvana ubojna pesma ili poziv na boj, i piše Marseljezu, to je grčku Marseljezu, takođe poziva Grke da se dignu na ustanak. Između ostalo kaže: dokle ćemo palikari da živimo u klancima, sami kao lavovi na visinama u gorama, da stanujemo po pećinama, da gledamo šume, da bežimo od sveta zbog čemernog robovanja, da gubimo braću, domovinu i roditelje, prijatelje, decu svoju i sve srodnike. Bolje je jedan čas slobodna života nego 40 godina robovanja i tamnovanja. Šta ti vredi život ako si u ropstvu? I u grčkoj Marseljezi, koja je dugačka, da ja ne bih sad naravno citirao, samo dva stiha iz grčke Marseljeze, gde on kaže: ustajte, sinovi Jelina, dan slave je došao, pokažite se dostojnim svojih slavnih predaka. Dakle, spremajući ustanak, Riga od Fere prelazi 1797. iz Beča u Trst s namerom da pređe u Grčku i podigne ustanak. Naime, svi ovi događaji imaju veze s širokim evropskim kontekstom. Vezano je sa mirom u Kampoformiju između Austrije i Francuske, Napoleonove Francuske, kojim je Austrija dobila Istru i Dalmaciju, a Napoleon je dobio, pored italijanskih zemalja, pre toga dobio je Jonska ostrva i Albansku obalu. To je bio signal za sve Grke na Balkanu, te kucnuo trenutak za ustanak. Znači, Riga iz Beča dolazi u Trst, šalje 3 velika sanduka u kome šalje ubojnu pesmu, veliku kartu Grčke i tako dalje. Međutim, austrijska policija je vrlo pažljivo pratila. Čim je prešao iz Bukurešta u Beč, praćenje je prije neko došao u Trst i već jedne noći u hotelu upada policija, hapsi ga i on biva pritvoren u Trstu. U Trstu prilikom pritvaranja, gdje je bio okovan, pokušao je da se ubije, teško je ranjen i morao je da ostane praktično, to je bilo 31. decembra, od kraja decembra 1797. do februara 1798. godine ostao je u bolnici gde je lečen. 798. godine u februaru ga prebacuju sada vezanoga, okovanog, pošto je izlečen, u Beč i u Beču hapse, dakle, ostale Grke, ukupno 14 Grka je uhapšeno, hapse 2 Grka iz Budimpešte i dovode u Beč.
Nakon dugog isleđivanja ovih Grka i prepiske između Bečke vlade i Osmanske vlade, Porte, između Ibrahim Efendije koji je bio turski poslanik u Bečkom dvoru i austrijskog poslanika u Porti, odnosno u Carigradu, donosi se odluka da se 8 najborbenijih Grka, znači sa Rigom od Fere, prebaci u Beograd. I tu sada kreće jedna vrlo mučna ekspedicija. Austrijska vlada ih prebacuje jednom lađom iz Beča u Beograd, znači Beč, Budimpešta, Zemun, Beograd, u pratnji jednog oficira, 2 podoficira i 24 vojnika. Sa njima putuje jedan grčki oficir. Oni su vezani u okovima i tako dalje. Prebacuju ih do Zemuna, a onda ih u Zemunu zapravo taj put je trajao negdje oko 13 dana lađom od Beča do Zemuna. Čini mi se 9. maja 1798. godine austrijska posada na revers predaje Osman Paši, beogradskom kajmakamu, svih 8 Grka na čelu sa Rigom od Fere. Oni su odmah zatvoreni u Nebojšu Kulu ispod Kalemegdana današnjeg. U tom zatvoru su proveli oko mjesec i po dana. Verovatno su isleđivani i pretpostavljamo stavljeni na najgore muke, da bi 24. juna 1798. godine noću tajno bili udavljeni. Znači svih 8 Grka. Pronose tada propagandni glas, da su navodno pobegli, da su uspjeli da se izvuku i tako dalje, da su prešli i tako dalje. Međutim, austrijski zapravo obavešteni izvori govore da su oni tajno udavljeni noću i po jednoj varijanti bačeni u Dunav, što je najverovatnije. Naravno, to je bila jedna strašna tragedija za grčki narod, za grčki oslobodilački pokret. Ti ljudi su zapalili zublju slobode cijelog hrišćanskog Balkana, ali su završili tragično i to je dokaz koliko jedna velika hrišćanska imperija, kakva je bila Habsburška monarhija, nije vodila račune o interesima hrišćana na Balkanu. Dakle, grčke rodoljube ona hladno predaje osmanskim vlastima, računajući naravno da će oni sigurno biti ubijeni, odnosno udavljeni. Naš poznati Nobelovac Ivo Andrić je napisao jednu pripovetku koja nosi naslov Predaja, odnosno za podnaslovom Riga od Fere. Očigledno je da se Andrić po svemu sudeći oslanjao na jedan veliki studiju celu našeg poznatog istoričara Dušana Pantelića, Riga od Fere. Jer Andrić u svojoj pripovetci pominje da ih je bilo 7 Grka, međutim Pantelić na osnovu svojih izvora pominje 8 Grka, 8. je bio Riga od Fere. Evo samo šta Andrić stavlja u usta Rigi od Fere prilikom predaje. Dakle, kada austrijski oficir predaje svoje sužnje Turcima, Riga od Fere se, prema Andrićim rečima, obraća austrijskom oficiru i kaže sljedeće reči. Gospodine poručniče austrijski, vi ste posljednji čovjek iz evropskog prosvećenog sveta koga još za koji trenutak gledamo svojim očima. Vi ste imali nezavidnu dužnost da nas dovedete ovamo. Pa odnesite našu poruku tome vašem, pod navodnicima, prosvećenom svetu. Stid da ga bude zbog sramnog postupka sa nama. Umjesto da nas kao ljude postreljate u Beču, vi ste nas neljudski predali najgorim ljudima na zemlji, našim neprijateljima, da nas na mukama poubijaju gluvo kukavički. Niste nam sudili, nego ste pazar sa nama napravili. Ta tragična istorija velikog grčkog rodoljuba se završila u Beogradu, međutim Beograd i Srbi nisu zaboravili Rigu od Fere i kao što znate, blizu Kalemegdana postoji onaj lep spomenik Rigi od Fere i u Beogradu nosi ulica Riga od Fere. Time se završila samo jedna epizoda u grčkom oslobodilačkom pokretu. Nije prošlo mnogo vremena. 804. je planuo prvi srpski ustanak, a 1821. godine došlo do velikog grčkog ustanka i konačno 1829. 30. godine uz pomoć carske Rusije, koja je vodila veliki rat protiv Osmanskog carstva koji je zaključen Jedrinskim mirom, Grčka je dobila slobodu i time se ostvarila ideja Rige od Fere. Ta sloboda nije bila potpuna. Još neke oblasti kao što je bila Tesalije i druge oblasti ostale su pod osmanskom vlašću, ali
moderna grčka država je bila jezgro budućeg oslobodilačkog pokreta Grka na Balkanu.